Chiangwen ni de Pierua Beach miduma boro ni la chui ot moko chiak mi kit kum municipality onegalet Dennis Amere olego gamente mikati matek elwen ikum chamchana Honorable onegalet Dennis Amere la chui ot moko chiak peluak mi kit kum municipality o wajini gen gijolo program mi PDM jala yuachel mi konyo tiak ko pero matino matie ken gang kon wachi Paris Development Model ma in abbreviation ke LUO PDM o better program my car ma bina wano we jolo luako weng me ya chuli I Uganda wa jolo Roma ki project pagamente mukena mapol ma utime Uganda kan chalo bona wa bagalege chalo entandi kwage chalo emi yoga ge Roma megina no Gin mao no wano na ni PDM ni rombera poka. Ena ye approach mao no kikero. Mikwanyo de Paris one by one. Kachela chel. Ikarma ena chui nyim ot moko chiak madit man parliament me Uganda o negalet Dennis o katikitame Pierre Kene man lokpe ki kito miro ki ket kwere programi PDM I teach mabe. Arma wano ti parliament. I logo ko lokom PDM. Anaka tikitam ne ono berbe to twal PDM ka wano miara da ni PDM ukony luak ka parliament onyo Uganda miara da ni PDM ukony luak mabe ono miara watim region by region ono miara ki regionalizing it actually gina actually maro magenani romo konyo gi mabe in northern Uganda ene lo mifu ana miyo tawono ni Mia kamiyo chente man en million mia chel Paris ki Paris. Oh no, mira ki mini wa tractor. Sub-county mano bet ki tractor. Sub-county mano bet ki tractor. Kadong pe tractor chiki mi kweri fu ki dia ime fu. Ariyo. I formula chela. Neno ni PDM o konye dano maduong Dennis Amere o wachi. Kiti kere yo mabea ye. Lokman mi chamchana. Beruki ragu Beruki miri I jemi maom yorchet bodluak ma the technical staff gi kwanyo gi tiyu kwere yo marat miro bepe Wek program mano nyak nyige eno mete kon miyo tamme dene wangbu pege wak gi lwange do o pedongi wek ni juma miro chama nego cham ki tiyu kere yo mabe Alego mere the technical team me districts or wenga chela ne let the program me PDM be very open Ilokum nyuaro teach ke limi PDM ko malami Uganda ko madonki noni ke malotela Parbij me Kirgum district and logma ter kun tela mano wachi wano weng iwa poberiyo Tutwale wano tela mawa ake kitko. Ikarma wano nyango matika time kitko. Mahono benefit the anti-corruption body. Nakale magi football chero kitko. No wano ti loke ye. Ikitgum watiki parises piarabeyaru wiareyo. Mero kitgum district. No foot peker municipal ye. So chene mao donyo enone million mia beer ke Pierre Ngwen we are dead. Ono meroti I comparisons Pierre beer we are real. Ojuayo kormatie kom lotela machui webie kun wajani permatek tie ikin technocrats. Europa blaming lotela me webie. He mess multi make it go many. go to the technocrats Go to the technocrat office Pacau and the departmental heads. Many mess mabir ma did bodgi eno. Ilwenye kum chamchana matie matek tutwali loboman Dennis Amere wachigamente mirukati matek kon magojo man kiching nyonyo. Interdiction. okay Meo number one. Ka interdiction o time miragamente onge kitma ka ngat maki kwanye ki dog teach. Pedong ki koba ka teach amukane. Ingeo gin mira wan macharo anywele me Uganda waneno. Kilu tera me Uganda.
and luenyicum corruption umiro bed in the open. Kawan po luenyicum corruption matek, then corruption will soon be legalized. Belonga mo chuni WAN LUO TV, Pat Robert Larube.